prices have hit a 4-year high because of the US and Israel's war on Iran. It reached $126 per barrel overnight, following President Donald Trump's comments that the conflict could go on for months. However, the American leader maintains oil prices. We do not yet know exactly what fuel supply will look like in the coming months, especially for May and June. We also cannot control what is happening overseas. The conflict, global supply, and shipping routes. There is still uncertainty. That is why we must act early and stay. Ia na ileo etini ko raida erto ongo etini na tui tasamber nindo na non ramatini tu ka asoli na lewabi irto na tui etini ongo me irabiliu taki enandoanga na yaua atiki koya na manumanu na songo na Club of Rome ambola endona report na mankind at its turning point enamba kitchen ka dio bitu sanga vulkaba ebolai ena report ongo ni sayanga me radhoko bata na matin tulalai enandua na biliu taki bakayasa yasa si regional block enandua na ngau na maimuri baleta na nonra na numa ena biasa na iburubure tiko nga na nonra itobo biokane kinambula bakailabu kakilikili mira dhaka bakayasana mira wale na lenga ena nonra yasana si regional block na nonra to bakasala na Club of Rome mena wasi bakatini na vi regional block iburubura raramba. Ena vula ko February ena embaki rosanga vulu sa maindingi ko Dr. James Fong miliutaka na matambosi na COVID-19 Incident Management Team me bakasalataka na matini tuki irna lewibiti ena kena sa may laurai ena nonda wanua na matiendewa na COVID-19 sanga ilesi ko Dr. Fong me Permanent Secretary of Health ena vula ko tune ena embaki batangaya endobe irna nona leo ni team ni COVID-19 Incident Management Team ko Dr. Alisa Sahukan. Dr. Sahukan lesi tiko ena itutu ni Acting Head of Health Protection. Ena ka rusanga vulkava ni vula ko chine, rusanga vulu lesi ko koya na turang preminsta na COVID-19 Risk Mitigation Task Force. Kanding tagi ko Dr. Fong ki Dr. Sahukan niliutaka na matambosi yongo. Maina nonda tu dhaka bata na matintu ni viti na matibalu kiratono visa kina nonda tu bakasalongo na matambosi ni COVID-19 Risk Mitigation Task Force. Ema ididiba kina lockdown na curfew na border quarantine kina bakangata kina KFG app. Enonra uitavi ko Dr. Fong kis Dr. Sahukan meliutaka talenga na kina diliba kina vaccination drive vitiraramba. Enaloma ni nonda tiko bangangalu enda uyabala tabakalebu na elonda na kina vaksamte kina ngona maimuri kina kwika esembera mai na kalu ko chio ba kanduindi taki koya mai vira na kalu taleso itiko buana itukutuku membaleta na visinga ni mataka esa volai ena nona ivola ko aisia na profita wasi basanga vulkaono tikini diu kinetini sayau na kalu kasa senga endo mekira utotuwata kausa tukuna rao na kena ibakatau tuiti mena kena ibakatikivu ia menangona eliusara au sa tukuna rao tuna ka esemberniado kabakakina na nona bosa na kalu na aisia wasi basanga vulkarua tikine walu kina diwa esa volai bakaongo ko yau ko chiova se koya ongo na edhangu raida sa wote na bika sa sivi ka ubakareta ka bikemdo na bika ni sembera ni yadho mai keba ka enda ubakareta ka na kaluvir non tamata na bika na yadho mai muri endondo ni mira na matamata wili katiko na ibola tamu me baka vukuye na nona bosa baka profisai